U svetu Nissan automobila, GT-R iz 2013. simbol je preciznosti i inženjerskog vrhunca Nissan odeljenja 2013. godine. Pobedama koje su godinama pisane na tabelama, GT-R je stekao status vrhunskog trkačkog automobila i postavio temelje za legendu koja traje i dan danas. Danas se nalazi u Fabričkom muzeju, a korišćen je u Super GT seriji koja se vozi samo u Japanu. 2013. godina donela je finalnu evoluciju GT-R-a sa V8 motorom. Novi aeropaket, prednji spojleri koji usmeravaju vazduh na strane i ispod automobila, blatobrani koji su prvi put dobili izgled Shark Tooth radi boljih performansi. Ceo ovaj aerosklop omogućava da pri brzini oko 220 km/h auto zbog potiska teži duplo, odnosno 2400 kg, i zbog toga ima izuzetnu upravljivost u krivini. Pod haubom ovog GT-R-a, popularne R35-ice, nalazi se VRH34B. Atmosferski V8 sa 530 konja razvijen je od verzije VRH34A koja je imala oko 500 konja. Tu su i aluminijumski blok ojačan za potrebe trka, 4 ventila po cilindru i 3400 kubika, 441 Nm obrtnog momenta. Ovo je finalna verzija V8 motora pre regulacija za 2014. godinu. Motor je uparen sa 6-stepenim sekvencijalnim menjačem i 5,5-inčnim karbonskim kvačilom, duplo nezavisno vešanje napred i pozadi, diskovi sa ventilacijom i široke 18-inčne felne sa Michelin gumama omogućavaju savršenu kontrolu, dok aerodinamika čuva stabilnost pri visokoj brzini. Godina označila je početak nove ere. R35 je ušao u Super GT GT500 klasu, zamenivši Fairlady Z, Z35. Pokretan VK45DE sa atmosferskim V8 motorom sa 4500 kubika pobedio je već u debitanskoj sezoni. GT-R は圧倒的な速さを見せています。 Sa Masatakom Yanagidom i Ronijem Quintarellijem na čelu, GT-R je osvojio brojne šampionate i tako postavio nove standarde u Super GT seriji. Sa svakom novom verzijom, preciznost, snaga i izdržljivost dostizale su još viši nivo, a GT-R je postao pravi uzor za sve pilate Super GT serije. 2013. godina donela je finalnu evoluciju GT-R-a sa V8 motorom. Novi GT-R je tradicionalno predstavljen ceremonijom Shutsu Jinshiki u Nismo fabrici uz prisustvo inženjera, osoblja i lidera tima. Ovaj običaj potiče još iz vremena samuraja i u prevodu znači ceremonija za odlazak u bitku. These are the men and women on whose efforts and skills victory will depend. But luck will help too. Sacred sake was poured over the GT-R GT500 car as drivers and engineers, the entire Nismo team, looked on. The long winter wait is over. The Super GT racing season is about to begin. Kao poslednji model sa V8 motorom, plenio je poglede svih gledalaca, pa tako i vernih navijača Nissana, koji su ovaj detalj znali da cene. Za to su bili zaslužni Nismo inženjeri i dizajneri koji su karbon prepakovali ne samo u tehnički dobar aerokit,
Već su ga i prilagodili tako da GTR bude prepoznatljiv na daljinu pri izlasku i ulasku u krivine i pravce. Iako je 2013. godine V8 odvozao svoje poslednje krugove, Nismo inženjeri su se potrudili da auto bude izuzetno aerodinamički kompetitivan i izdržljiv. Potrudili su se da njegov izgled ostane prepoznatljiv čak i na velikim daljinama. Shiro Nakamura, tadašnji glavni dizajner u Nissanu, jednom prilikom je naveo da je fasciniran kako je GTR prepoznatljiv na daljinu, čak i kada su dodati karbonski delovi, veliki spojleri i bolji kit.直線組ということで、できるだけスタート距離を短くしようという戦でしたね、その後S 字で引き離してということだったと思うんですが、なかなか機能的なプレーでしたね。Nismo je nastavio da razvija i usavršava GTR, podižući ga na nove nivoe performanse. Svaka sledeća sezona donela je unapređenje motora, aerodinamike i elektronike, održavajući GTR u vrhu Super GT GT500 klase. GTR iz 2013. postavio je temelje za generacije koje dolaze, a Nismo inženjeri nisu stali na evoluciju automobila, već su njegov jedinstveni karakter i prepoznatljiv dizajn očuvali dok su ga održavali konkurentni. 2021. godine Nissan Nismo menja GTR za novu verziju Fairlady Z. GTR je tako postao simbol posvećenosti Nismo tima, a njegova legenda